Liu munguh ditu unuk-unuk sejarah, unuk babat-babat, unuk lelintihan-lelintihan, pangdo nganting sap. Generasi ini janiken pemargin lingsir malu. Awenan patut pelajin ngelestarian adane tu. Pangado gunane sasone malu. Jani ada warisan melajin sing demen, ning wang tutur sing demen. Uyak game lah tak selesai generasi nyen karena ingat tang pemargi ni malu, nyen karena wang unuk-unuk sejarah malu. Sangkan cai truno pekapahkan cai main game melajah kapah-kapah sing demen melajah tutur dingwang kapah-kapah calo raos di sasrone engke tu nang kadi amangan tebu tan tebu juga kakenaning we. Engke naten tu. Yen ada nak nyamin tebu, ada nak nutur agama, nutur sastra, unuk-unuk. Sing cai aja kenyato, cai ingat ningwang kan itu. Pato cara nak nyamin tebu. Cai sat mako tukia kupak, jeung ngoyong ke di bungkil tebu ne, jeung bis kayang cai kena yeh barang. Keto artinya sing demen memaco apapun sastra kuno yang mendasar benaksara Bali. Jani kira-kira yab-yab cai. Saya cai atau sing resepkan bahasa Bali, kan sastra Bali, aksara Bali. Awan kangwang bantas kadeni nguang kan cai demen. Bo patut inago ngormatin pekartin lingser malu tak itu ya benar. Apa luwe tu? Ado ane madan aji peraniti prajo, ado asto bumi, asto kosali liu mekenap tu. Peh, nenang, ni wakil nak saya ning ilmu penglihakan itu nang, warisan tu. Kemudian nak malu rajin penglihakan, dadwo tujuan itu. Absik angono nyago gumi. Ada dua angono lakar ngalih haji kelepasan ngalih mok sartam pangidang ngungsi sunio atmone di sebuah mati benar tokalan yang banding orang itu ada terdengar mati ring sejeroning darmo penglihakan ane kain paco nanang oke itu benar maco nanang apa melajin yang melajin kewah tau nanang pangsing rau sang jumuh jamat nyatwo nawang kini nawang keto bantas memaco saja yen memaco ngajak melajin melenan yen memaco kan yo pangkula tawang kan unuk ne bedek yen melajin ngeresabang ngapalang meraktekan to melajah patuh cara dandang melajin dharma penglihakan to melajin memaco kata deh boleh berikat orang danang tu memaco dharma penglihakan ada pengiwo ditu ada sesirap ditu makejang liu ada ditu ada ngai sakit masih ada ditu ketu kudang tujuannya sakit tu anggono nyago gumi ane malu tugas pemadagan itu botaro seri ayam uruk di Majapahit kalah kegebok ben raja Islam mempersaingan Raden Patah Raja Demak kadang itu kalah Raja Majapahit kalah lantas banyak Majapahit liu nih ngungsi ke Bali dot lantas Raja Demak itu lakar ngelima kang widangan ke Bali sing hidang wirenak di Bali sakti ulian melajin darmo penglihakan itu keto so sangkan itu gunane nyago gumi nak malu melajin to suwireh manusia nu keliput benrajah kelawan tamah ado ane momo ado ane sing anut ken sesano awenan liu masih liake ane ngalanang aji weging to kena kasus dadene sastra ne utama to dadene raos sang jelek keto nen malu nanang papas ngeraosang macam-macam liak
jenis-jenis liak carane dadi liak nanang ngaraosang ada kone pemunah liak dadi punahang liak kenang dadi peh kengke carane munahang liak nen kemalu to nen nanang orang tengah ya tujuan si munah nak bisa ngeliak karena udiang bangdo liak benar-benar bakat anu dunin gak ada masalah cai ada nengai masalah tu gitu peh saja teh nak belen urusan amun sing ada masalah ngajak kai do cai ngai masalah cai boleh ada anu tu gitu napa kalau tawang kan wake yen pet ada masalah wake ajak liak ke gitu deh pangidang wake ngalang aji sarano yen gitu wah masih ngalang ni madan liak pengiwo liak penengan kewah tong musnahang tu tukal kewah mendasar benpo pelajaran tu melajah dasar ni melajin aksara melajin sastra gitu benekat dirasa sing dan dipunahang tu mana ni keke dan dipunahang nang ane beneng alih dan dipunahang tu ane madan desti ngalih pekakas ngalih posikapan awak ni merajah layah ni merajah ngelad saruan ni jimat yang di Jawa susuk ada ni tu dah diliak nak liak lagai ni tu tujuan ni ngalih pengasren ngalih penglantih penangkap kuranan pangyak gejah gitu tujuan yo ngalih pekakas walau liak tadi ni yo sing sadar tu dadi punahang tu walau yang ada masalah ajak cai ada masalah sing dadi punang tu nak pada lain urusan tu kita nang benar peh kewah lah ni sing dadi jang ulah iraga bobeki nak pada lain pejalan yang pejalan cina tas ada nak nama ke ada nak nombang masuk je sing deman oh saja teh benar sangkan yang ada masalah kalau ya patut masih cai batas membela diri gitu terus online saya lakar munah kang nemadan pengeliakan destiny itu kengken patut cai nawang malu terdengar anak bisa nesti pangsing nak benar bakat kenin cisarano gitu tawang malu terdengar ni kengken sirin nak bisa nesti benar di subahnya tawang terdengar nak bisa nesti ada lantas merupa bukti utawi saksi ane ngaranang cai sakit oh nesti itu ane nyakitin benar amun yo bisa nesti sing lantas nyakitin cai sing ada masalah ngajak cai tunggudiang punahang punesti anake nak deman-deman hati tu gitu nah yen upamu kengken carane nawang nak bisa nesti nang kene jalane biasane anak bisa nesti ulian angwan-angwan tu pepinah ni ada kang ken pekakas sing sadar yo melaksana ane tidong kengken contoh ni sebilang sani kalau deman yang amahang bok ngalih kutu megamban musiksikan jiren nak bisa nesti tu jiren pekakas ni pekakas liak angwan-angwan yo neto kita jirennya benar deman ya ke petang-petangnya sak-sak siksik di batan gedange sak-sak siksik di batan biune sebilang petang sing karuan apa alih itu wilayah ya sing nawang jadi ingat yang makita kan ya kemo benar nak idap ni badok kang teken yang pekakas kan raja kan itu gitu peh yen kita tawang lantas cirene menjani yen ciren yo nang ngene lagu sakit tawang ada terdengar kalau konen pasti adik konen pasti ada nih terdengar kan si pangdo nyang ulah nuduh ki nih nyakitin to nyakit sing dadi sing raos gitu pantas terdengar anggon coloh ki pedidi dadi kengken to merupai pian biasaan itu yen pet cai gelam ada kat dipiang anak nyamak bok cai ni anak nyekak bok baong cai ni to cirine cai subuh kelacap subuh kepala kena kebuh sakitin benar
Nah yen keto pokengke carane munah kan nih. Munah kang ndak bisa nesti to kene carane. Ngalih si cerekjak aukod ane nu hidup. Cerekjak. Adi cerekjak nang bajak lionan mungi nak sasong raos sang keto nanang tara yen awang. Engken cerekjak alih kan malu cerekjak ni hidup aukod. Keto. Begitu ngalih jaum sia kadih. Jaum cerekjak benah. Begitu aliang lantas bahas kuning suno jangu. Keto. Begitu waden lantas bungbung ting. Yen pucung plastik lakane to. Bungbung ting nggon waden, bungbung ting nggon wadah. Cerekjake malu telapang ni hidup lantas jen ci jaum. Begitu jen lantas bahas kuning maro jen suno jangu. Ngai di bendangan kajang kelione pangsing ado nak nawang. Pas sing ado nak nawang ruwire nak aja wero keto nak keto. Begitu lantas tanam lantas to di mentas di jalan yo sesai mentas pang bakat langkine serano neto. Kena ka bisa nesti to benah. Ado sesapane tatkala nanam to ado. Kengkenang kene. Sira cerekjak putih, aja sira ulik silih gawe. Yan anu wang nglangkah kita, ayo sira amun kana yan si anu wang nglangkah kita. Si anu nyen yadanane nyatang ci bisa nesti to, anu nyakiten cai to nyatang cai. Itu benar. Yan si anu ang langkah kita umanyeng kita mari kanang jero wedang panganan pepusuh niyo panganan ampro niyo panganan nyalin niyo panganan atin niyo panganan limpah niyo wah panganan lah niyo gelasaken maring jero kita sesapan sing yo manso sesapan adanto kita benah begitu lantas tanam lantas bungbung itu ane subuh misi serano. Begitu mekahat lantas cai sing dadi noleh pangdo tampu serano neto keto yen pet lantas subuh langkene kena bisa nesti to bo pasti ya lakar ngerumang ane madan ngerumang lemat bayon yo cara anak mar gelam jasing jak nak buk pekakas nebo mati to ulian ngelangkin serano neto benah merasa ia sakit uyu lemat benah ngerumang apa ngeramang sawang benah mekelo ya kita nang sing paling mekelo asolas lemeng to direne subuh kena serano mati ponestian yone kita peh saja to nang beben si gampah amun campah ki udang ki metakon ke nanang cuman ngelimbahkan laos sasro gen kena cai ngugu kena cai sing terserah cai oh yen ada nak sing percaya mai mulih nanange ngalih kane madan cakepan penglihakan gitu bener yen ada pet nyaman cai timpal cai pet mirip sing percaya kena raos nanang cuman ngaraosang sasro ane ado yen sasro neto je sing percayain cai mulut lemo campah yen serano neto ngugut ajak sing itu do sasro orang sing saja nyen apa ne sing saja idap ki mekeno sing saja idap ki melaksana to sing tumus sing ane madan ulang lagu-lagu adene cing renang nak sing dadi lagu-lagu kala mau jalan ngambek kang sastra utama patut sakot elingane ngambek ulang kena benah to dasarnya paling utama amun apa jaeng mantrane amun apa jaeng pekakase amun cai sing ulang sing yakin sing percaya sing ugut lod keto to nak saranane keyakinan cai papinah cai dap cai neto pinako bayon mantra pinako bayon serana keto pangdo maro sing ugut jeung nanang pelihang ki mau sasro pelihang to nak cai aning lah to penguno diko neto yen ulang kena mendasar saja pastiko saja hasilnya keto montoken malu
coba kacampahkeun cikeun sastra. Nah nang wake kacobakeun wake yen pet adone sing luwungkeun wake keco beunake maro yo deman nang. Cek ingat gugu kan malu saja kan sing manipuan urusan to keco.